Voin hi September ni somni pathum ania India rural na insang Lok Sabha le Rajya Sabha lama monsoon session tan ani phatatangin boruak asang hal viau ani kha achan po LSC boruak le COVID-19 awangin opposition lamten NDA lam an beina sahlea MP Shikai anom belzel mai boknen buaina ain ta tolin athleng chho zela house chunga buaina achuaka member te kutin thak du hial khopin anin nor ani kha khathil athlen lai khan parliamenta CCTV chu off ania media lamte anlom lo hlea parliament dan kaltlat ani tin media lama antar langna sahle ani khatiang taka India parliament abuai kha mual pho thak antia wangin staff ten an off ani mai thaibok khathil thenga wang khan Rajya Sabha MP Pariat lai chu suspend ania session an neina house atanga chuatir an ningal ani achan le wang chu local news lama kan lo hrenwal to thoin arin oma soichip chiar lo maila Hindustan Times chuan voin tlai lam dar thum le minute som thum vel khan monsoon session voin September ni somni pathum khan ti tobri ania Rajya Sabha house chairperson M Venkaya Naidu chuan nitiam chin omlovin ti top ani thu apuang ani COVID-19 in nasatakin mi puite min challenge meka khovela thako chunga record asiam meka kan mi puiten antur na sahle boka chuwangin voina tang hian nitiam chin omlovin Rajya Sabha furthut khom hi ti top ani hati session an nei reilo berni voini na ani ti Hindustan Times sian antar langa kum sangkha chakua somngale panhi khan monsoon session hi po toy aloni toa khamitum khan September ni som pali atangin September ni somni pathum thleng an thua ni som chau an thumana ni som pariat chung thutura ruamman ania mase upper house hi an thut khom hun chung po toy aloni toa tuntuma hian October ni khat thleng thutura ruamman na omsa ania mase kumtoblama lo chuan session hi an thut khom le man an bei sei chialo bil tam tak chu left party lamten soiho na hun hon an phut thina nataka andip dal chungin an kaltlang pui zela wangle tuna session anti top chan po hi zona tam tak chu dik taka an chan ngam lo wangin session hi hrileng chuan lamin anti top nin left party lam hian an pu bokani bil tam tak pasman lo le soiho man loin awmeka India history a hetiang hi athengai lo ani antia National News Agency ten discussion an bot sai ngal loma news highlight ani wangin kan video a karon tar langtel ani India ram masona kalpuina tur konga thui tak ngong anai mai thaini in discussion thren khata chuan mithiam ten an ngai dan an soibok achan chu heng bil kalsan le pending te hi India mi pui kai hnoi phak khopa thil thleng lian tham ania bil soiho manlo ala tamsia thasik thut khom po hi tluang takin nei thei anilo mai theya tun session boruak anin left party anlung oi lo ti achianga chu wangin India ramtan apoi hledon nin an soi ani Russia lamhoin thlifim dongve thungdon teang mitam takin an ngai ven le Russia mi puiten an ngai ven mai Russia President Vladimir Putin tana noksak theiber turangai Russia opposition party leader Dan Shemi nibok Alexei Navalny tura Shraikha German doctor ten duat takmain an enkola hetur manga shraito chu damchuak ma se an nerve a khoi chia ta wangin mipa ngai takin an damchuak le ngai to lo ti kha ania German doctor te hian theitop chuin an enkola voin September ni somni pathum chhun lama khan Germany hospital atangin doctor te chuan dam takin an chuatir ti India Today chuan voin tlai darnga vel khan anron puang ani kan soitongin Navalny hi Vladimir Putin tana minhok sak theiber turle mi huai sen dan lama thiamna sang tak nei ani bok Alexei Navalny tur shrai ani laya athil ti hi mitam tak chuan Vladimir Putin daudalin tor anai nin an soya khoiram president po hian dan siam danglama an lalhun chung potsei du ni se chuan Rural Party tan chuan thilharsa anilawa
a party member ten an thlopna a hmu tha chuan olsam takin an lal hun chung hi an du chen potsai thei turin dan zong siam thain chu bil chu phar ani chuan vote chin fel angai thina chuta chuan thil chiang sa om chu phar ani to chuan rural lai chu vote nga ber an ni miau wangin an tum chu paithak thei ani lowa danang taka an lal hun chung potsain vote mangin ngai dan lak ani tiin anti danglam thei vek ani antia the queen chuan hetianga president Vladimir Putin hian adam chung zonga rural na chan du na awanga Russia dan soi danglama alal hun chung tur a potsai hi Navalny hian opposition leader ani na baka mi pakhatin heile chen ram hruai hi apom theilowa until ti dan system po danang thap ni in langma se mani masial na le dan paljut ani lo nana dan siam tha ani jok ani tin asoya Vladimir Putin rural hun chung reilu tuk tur chu Russia ramin atur don mai baka ramtan thil thalo engpo tin mipui achunga lungoi lo ma se paithak thai ani to lo ani tin Navalny hian au pui ni in antar lang ani supporter anga in ama ahuai sen boka wangin Russia tual chung buaina po achok chuak mai thai ni in ansoya Navalny hian tuna Vladimir Putin foreign policy chu khovel tan alhoma muanna dulovin muanna ti chajongin acheani atia mi puiten dodalin international quota thlen a paithak ani lo chuan khovela hian a foreign policy wang hian muanna awam ngai don lo ani atia president in thanna Russian Federation danang taka in thanna lo chu apom lawani ti apuang bok hengte wang hian mi puin anlom hlea thlop tu anga hlebok ni in antarlang heng antarlana tanga chu thian Alexei Navalny hi adikzia alangina hriata USian khovela ral thuam lama intlan siakna sanglu tukhi ti niam tumin ma alathina mase Russia le China hian inthurwalin andodal awangin khovel chiatwek theina tu ral thuam hi ramtam takin an nei towa North Korea nena nuclear ral thuam siam dan thuruk po Vladimir Putin hian arol ruk ni in soi anibok Iran hian nei tumin ma alakna arei to boka hunrei taka tang to khan UN in adang chata ma se anhrek na hun chung atopa US chuan Iran hian nuclear ral thuam anei chuan Middle East boina arengai don loti ahria Iran hrek na po seirot na athlen ani kha Russia hian na takin adodala China in athlop bok heiwang hian US thuput lu chu maniluka khan atlang zo talowa Europe ram thren khat te thlopna adonga mase Russia hian in biakna anei puiranga Iran oil adu wangin Putin hian nuclear thurukhi Iran hena hian ahlan le mai rin ani bokani Navalny hi anti corruption activist ani boka Vladimir Putin hi rin helna tamtak anei wangin kumina ngei po an boide ulai to Vladimir Putin tan hian anok sakle ani hetiang ani wang hian tura hrai tu hi Russia president hi ani anring het lebok ani politician ama dodal tu da that anom nual to ama pu thai niloma se rinhlel ani rangthin ani German doctor te hian Navalny taksa tur nu male anatho engkim paichwale 10 vek ania he turin ataksa ati chet zel turpo ven baka siam that ania anarf te po thatakin afunctiona pangai takin adam chuakle aniti anpuanga Voinkhan hospital atangin achuakani German hospital a hian nisom thum pani zet enkol ani nuwa dam takin achuak thaita ani NDTV chuan voin tlai darli le minute som thum pani khan Alexei Navalny chu Moscow in anlo lo mani ti antar langa Kremlin thu chua chuan Russian citizen ani angin Russian mi dang angbokin zalen takin alo hole thayang antia hei Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan apuang ani ti antar langani tholeni khan Russian newspaper pakhat Le Monde a Vladimir Putin chuan Navalny hian tur hi aman lain a emo a innemo ani thai mai thai ani tin arin dan asoya mase achan turo mero ashriat lo thu asoini in anchua Vladimir Putin trongkam hi he newspaper in anti chua hi Alexei Navalny hian Instagram a toite in achang leta
That's a good version ti chawin achang leta kha thu kha lelin dan thatak ani ati na ani ome Russia athen huna Vladimir Putin nen hian anla in beidon chaw ang viau ani Germany chemical expert ta chuan an turman hi Soviet Union hunlaya chemical weapon an siam chua Norwegian anti mai Novichok ani ti an puang non le ani he tur hi alo ni ngai ani chuan Russia lo chu koltur dang anom lo ani heti lai hian news 18 chuan India le China standoff chungchang janin September ni somni pathum thimhlim daruk vel khan anron tar langa Korkoman dar levela in biak na chu pom ania ma se alandana chuan engma result tra mutur line of actual control a hian ala om chuang lo ni in antar langa in biak na chu ala boy churin ala nok hlea in biak na dang neile phot angai ni in sarkar thu chua chuan atar lang ni in an puang ani news 18 hian ama point rampani minister te hian in biak na nein joint statement te hial an siam toa rang taka in nu do na kalpui turin an pom ve ve ti an puang toa ma se engma omjia chu chuan anei chuang lawani anti mandewa Nepal ram chunga China People Liberation Army te an lo lut ti kha video a karon soilang toa ma se khamitum khan Nepal Prime Minister Oli Khan aphan sa hlea anram ven himpui tura lo lut an ni jok ti asoi ma se opposition party ten an oilo hle ani kha wayon chuan janin tlai dar nga le minute somli panga vel khan Nepal le China border a inrem lona ti in anron tar langa China nena ramria dispute area ram in July munsom pakhata China hian structure thar anron siamani China in Nepal ram achu puina mun hi Humla district a ani ti antar langa Humla hi Nepal in anram anganga in ram richina pillar tepo anphuna kongpui tepo Nepal hian asiama mase chu pillar chu Nepal hian achanta ani tin wayon hian antarlang reporta alan danin China hian building le ral thuam dana muntur structure enge mozat ansa hengte hi China chuan Nepal ram chunga ansalova anram china ansani ti anpuang ve thung nin antarlang Nepal po hi China laka hian anla boidon chau mai angem ti chu hunkal zelin ala Srilang chu voin September ni somni pathum khan Chinese embassy Kathmandu tuala mi puipung khomin go back China tin an sarkar nena China in inzomna aneile tranpui rangthin tu India dodal zonga ache tirawangin mi puiten China chu anram chunga ronin rol tolo turin andu ziale anram chunga structure anron siam ta chu andu lona anlan tira Kathmandu khopuya Chinese embassy kota pungkhomin an au khuma banara hian China hi kirle rose ti te China an huat na banar te an kenga Nepal mi pui an tam hle ni in antarlang Nepal ram chung boruak ache chhoutran hle ani China lam chuan an ram chunga bak engma chetna an nei lo thu an soya ma se China hian kan ram chunga kan cheni anti hian an ram claim chunga an chefo ti chu kan hriat chian sa ania Taiwan laka po a fighter te Taiwan airspace a atholu tir point kan ram chung kan ven himna ani anti then maya Bhutan rama po an luta Bhutan sarkar in kumtam tak aram anga haloen to chu China chuan kan ram chunga kanin khuarani atitlat bok Nepal Prime Minister KP Sharma Oli hian China abetra mase China hian engte chiama alongai lo ti achiang viawa antura anseng mayang ti po ahlom hle ani tuntumatan chuan dutok don phot maila loin en kol thaula video tharnen kanin tongle thau